Praise God. nta kindi kintu gikomeye nko kubona umwami Imana akwakiriye. There's nothing amazing to see the living God welcoming you. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwo azatunguka ku bicu Also the word of God, when he be coming through the crowds, ngo bamwe bazarira a lot will abandi scream, bazaboroga, a lot ariko will, harimo n'abazaba bishimye bavuga ngo umwami wacu araje, others will be rejoicing, say, our Lord has kubera ko come, azaba agiye kubakira. because he'll be coming to welcome them. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ni ukuri reka buri muntu wese yongera atekereza avuga ngo ese Kristo umunsi waje Let every person ask himself when class will come, uzanyakira, are you going to welcome me? umunsi naje The day come, uzanyakira. will you receive me? Amen. Amen. Mwumvise ko kuri bariya bakobwa nubwo aribo bategereje, You have heard that story of the girls when if they were waiting. birashoboka ko aribo banatunganyije n'ahantu ho gutegerereza, Probably also they prepared the place where ariko to wait for. ntibemerewe kuhinjira But were not permitted to enter nyuma y'uko bahatanzwe n'umwami. before being given out by the master. Niyo mpamvu abantu bamwe ijambo ry'Imana ravuga ngo bamwe bazavuga ngo mwami mwami twakoze ibi n'ibi, Also, the word of God says, Lord, Lord, we did so and so. twarabwirije mu izina ryawe, We preached in your name. twahagurukije ibirema, The people who had to stand up. twakoze ibi. Hari ibintu bimwe muzaba mwibuka mwakoze ariko bitandukanye n'ibyo umwami Imana yababwiye gukora, But it's a lot of things we're remembering, but quite different from what Lord told you to do. kandi gukora ikintu utabwiwe gisa n'agasuzuguro niyo cyaba ari cyiza. When you do Ntabwo something, mwari mubizi? Haleluya. hallelujah. Nawe reba umuntu umutumye amazi, Just imagine you send somebody to bring water for you. ari nka muganga akagutuma amazi, This is a physician who sends you to bring the water. wagenda ukavuga ati ko muganga nawe rwose ntabibona ko amazi agura make, But also physician cannot think that the water is too cheap. ukagenda ukamugurira nka whisky y'ibihumbi 80, You go and buy whiskey of 80,000 ukayimuzanira ngo ariyo atera umurwayi muri serumu. so that may just use it Urumva as a medicine ibintu for waba the sick ukoze. person. Bwana sifiwe. Praise God. Reka mbabwire twese turiho kugira ngo twumvire icyo Imana irimo kutubwira muri iyi minsi. For us we live so that we obey what God is telling Ishobora us kuba today. irimo kukubwira ikintu gitoya ndetse ukabona kirasuzuguritse. It may be telling you something small and find so despising. Ishobora kuba irimo kukubwira umurimo w'Imana ushobora gukora ukabona n'umurimo muto cyane, It may be telling you to do the God's work and you ariko think so uzahemberwa small, ikintu umwami Imana yakubwiye ukacyumvira, but you'll just be rewarded because kurenzaho of icyo what the Lord has told you, wihimbiye gukora. beyond what you have just think about to do. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Kurenza icyo wumva wakwihimbira ugakora. Just beyond think of what on yourself you can do. Mu gihe dutegereje Kristo rero, As we are waiting for Christ, tumutegereje mu mirimo myiza turimo gukora, we are waiting for Him in the good works we are doing. tumutegereje mu itorero ry'Imana. We are waiting for Him in the church of God. Sinzi icyo utegereje urimo gukora. I don't know what you are preparing and waiting to do. Kugaruka kwa Kristo kugiranwa n'ibintu byinshi cyane, The coming back of Christ, we can relate it with many things. ngo kugiranwa n'umuntu bahaye itaranto It can relate it to a person who are given. bakabaha Gifts. amataranto atandukanye, We are given different coins. ngo ku munsi wa nyuma nanone uwazibahaye akagaruka akavuga ngo nanone ndaje mumurikire ibyo nabahaye. Then the last day, somebody who gave them out, he said, give them back and show me what you did out of. Uwo bajugunye mu muriro yaravuze ngo nari mbizi ko uri umunyamwaga, The one who was thrown in fire saw that I knew that you were a cruel ngo person. itaranto yawe narayifashe ndayibika neza cyane, I kept safely your coins. none ngiyi itaranto yawe yijyane. And now take back your coins. Ngo barayimwaka bayihereza ufite nyinshi, Then he got it out of him, they gave the one who had barangije much pride. bamunaga mu muriro. Then he was thrown in a flame of fire. Haleluya. Hallelujah. Niba warahawe itaranto yo kuvuga ubutumwa, But given a talent to spread the good gospel, bibyaza umusaruro. just try to maximize it. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Hari abantu bicaye banga impano zabo, Just some people are sitting with their talents, abo ugasanga arifuza impano y'undi, but you find he wish to have a talent of another person. ariko impano yose ifite agaciro kubera ko Imana yayiguhaye izi impamvu yayiguhaye. Because every talent has a value, there is a reason why God has given to you. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Nimugoroba nahoze ndeba umugabo kuri televiziyo azi gucuranga cyane, In the evening, I was watching a gentleman on a TV. Ariko ni He knows how impumyi. he's a blind person. noneho nibazaga ni gute umuntu amenya gucuranga cyane kandi ari impumyi, noneho abafite amaso yose barabinaniwe. I asked myself how a blind person can play the instrument well than the people who have all their sights. Murimo murumva icyo kintu? Do you Hano feel mwese that? abantu bafite amaso ni ukuri mugerageza ibyuma murasanga mutapfa kubibasha.
You try, you have the eyes, but, you ariko we cannot, ni impumyi ariko indirimbo zose azi kuzicuranga. but he's a blind person. He knows to play all the music. Imana yakwimye ikintu ifite impamvu, God did not give you something, ndetse had a reason. n'icyo yaguhaye nacyo ifite impamvu. Also, what he gave you had a Ukwiye reason. kugikoresha neza. So you have to maximize it. Haleluya. Hallelujah. Kandi mukagira ibihe byanyu byo kwiherera. And you have your own time to concentrate. Ibihe byanyu byo kwiherera bihwanye n'aya mavuta abantu bari babitse bagenzi babo batazi ko bayabitse. Your concentration time is equivalent to that oil. Birashoboka people ko they have. wagendana n'umuntu, It's very possible you walk with birashoboka ko somebody. mwaririmbana, It's very possible you may think birashoboka together. ko wahagarara ukajya ubwiriza, It's very possible you may stand and ariko preach. abantu batazi ko ushobora kuwubitsa andi mavuta arenze kuri ayo ngayo. But people should not think that you have another oil beyond that. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bakunda gusengera hamwe. People like to pray in a big group. Amen. Amen. Baba bahuye baririmba banezerwa akavuga ngo muri iyi minsi hari ububyutse. Then when they come pray together, I said, these days there's a Hari revival. igihe haba atari ububyutse kubera ko iyo wowe utabyutse muri wowe, Because sometimes Burya it's si not a revival. ububyutse. That's, ahubwo ni ibihe byiza byazanywe n'abandi bantu mu bana it's a good moment brought by bo other people bari mu bubyutse. who are in the revival. Haleluya. Hallelujah. So mucunge ahantu hose muba muteraniye, ahantu hose musengera, ahantu hose muvuga ngo hari icyumba bambwiye kibamo umuriro kabisa, mukavuga ngo hari agasozi kamwe. Bishobora kuba atari ububyutse, ahubwo ari ibihe byiza biterwa n'abandi bamaze igihe barabitse amavuta yabo. Just be too attentive, because sometimes you might not be the revival, but because of other people Hallelujah. who have the revival. Hallelujah. Bwana sifiwe. Praise God. Ni igihe cyanyu rero cyo kwivomera amavuta.